سلاف شف باش ایوار باش شواندو هیویدار مرکز باشه ای شف امی برنامه کی هف پیوینه پیک بینن هوالی من نجات سونار لوی داری آماده یه که امپیرا بدن بستینن مسئله چیه قدر امی و چوابه هوالی من نجات سونار آماده یه نجات مرحبا بخیراتی gelek spas kir. من رکلام برنامه چی کر گلک هوال وی درینه آماده نه بسیدان هوال وی ورن لته گدار کن نها پیشی هم بینه تناس بکن نجات یک جه هوالی منه که ده دسپیکا مت تیوی ده هم به هفره خبتینه ده گلک برنامه دا جی گرتیه بلگه فیلم آماده کریه مسئله این روشتا نوین جنیز و تقیب که ده شوپینه به تایبتی تکیلیه کرد و اسرائیلیان باشت زانه دولت ترکی جی باشناست کش برکو بیریه که ورمت تیوی لترکی جی لباکور کردستان جی روشنامه گیری کریه یعنی کاراکتر دولت ترکی ناست کش بر وی که ما پیوستی دیتی رو هم بکن میوان هم پیرا بدن بستینن فکریوی جبو ما مهمه نجات تو هنه که بحث آخر که پیشی بو ساقاس 5 دقیقه تچوار دست بکاری روشنامه گیری کر و حتی ایرو تو هاتی تو هنه که بو ساقا بدن ناس کرنش بو هوالی ما بزنو به ام بکیرا روبرونه ایرو کیه مرد آخفه Gelek spas kim yani rojnamegeriyam min rojnamevanî xwend li Tirkiye li zanîngeha Îstenbolê dema ku ez xwendewan bûm di heman demê de destpêka Özgür Gündemê da dest bi rojnamegeriyê kir heta not û pênca tu raz derketim Avrupayê wek zanî li wê de ji me ev du nas kir de ew ê da çapemeniya televizyonê de înca me dest bi kar kir lê demek dirêjî ez jê dûr rastî jê dûr د سال نودی ده دموان فایلی مچول دا تو نوا خباتا دا بی تو لترکی بوی راست تایبتی او کشتن بهجت جان ترک سواش بولدان وان کسی yani ev نوچه کدر و روزنامه دا آماده کردن از وی اوی گلک باش سالم از İstanbul'e bum nel Kürdistan'e bum jwe bum او فایلی مچول کردستان از جید bum li İstanbul'e li Rojava'yı Türkiye az wan شاهد وان بویرانه یعنی از خبیت مودمه دویده تو هنه که دکاری مقایسه بکی روشا ایرو یا چاپمنیا کردی مدیا کردی لگوری سال نودی امزانن جبر کو روزنامه نو درکت بون نودو پنجان شون و تلویزیون نو بو البته هیجانه که هبو وان دمان او هیجانه وان دمان ایرو مرو د چاپمنیا کردی د دبینه وقت مرو د برچاو گلک تلویزیون نو بونه روزنامه نو بونه به تایبەتی چاپەمەنیە کوردی ڕەوشەوی چەوەیە هەنێکی مقایسە بکی بساڵی نۆدیرە انا تشی که از مقایسه بکیم از هیدا قالیته دا مقایسه بکیم قالیته وی دمی و ایرو از نکارم بینم با هم وی دمی daha baştır daha خوردتر بود hem ولا پاریزی بود هم کردستانی بود و هم جی به جوش بود لی ایرو به تایبەتی یعنی گلک جوان اندی اون یعنی bunun ketinin روشک آبوری یعنی ده هولستا از ویتشانی که جی فهم بکیم yani bewustin van mervat bir karani که را او yani این آبوریا خوشی بجیبینن لی ده سال نوتی را به باوری و بیک ایدئال کی دور و دریج وی کاری که هات کرن تایبتی جی به زانیاری یعنی کسی کوی ده کاری که دکرن یعنی پریوان خواندوان بون زانیه ها دا بون پریوان روزنامه بون پریوان او لی ایرو این دی او یعنی تایبتی چاپمنیا بیشن جواکی آنجی چاپمنیا وی تکنولوژیک دتشیش هف جدانه yani insanın heval etme rožnameger minate imkanı var çe ne bu mesela şara şagird çe bikin insanın biginin derdorate bedehan xandevanın nu rožnamegeriye çe bibin marifet rožnamegeriye tecrübe rožnamegeriye tu jwara beyan biki ev imkan çe vaki akademik ev imkan em taraf dava rožnamevaniye da em taraf yani em nesar bxorun wek devleta Türkiye anji wek kesi neki çawa ev tarafun em jî tarafun o bir gori gene me gav babeta yani eğer hani kriteri bir taraf buyne yani zani yani geret berjavandin geliyor xu bir geçti bir berçavi xu eğer berjavandi xu şahsi bir berçavi xu berjavandin şahsi بخوازی پیش و با بجی تشتانی که دبود راسته اما کت بجی از دوری هانی که دا طرفم و دم تشتانی که نایب کارانین از یک جوان کسی بون که طرفم یعنی بزانه بون از بوم طرف
یعنی گلک درفت چی بود کار بود روزنامه من ترکیه را کار بکنم لجیت نکی کار بکنم لیم گفت نه مگو طرف من بلیه طرفیم بیجیانی که را کار کنم اما آری کاری کرن او درفت چی نبود نبیانی کشی به وان کسی که پیشگیری مرواد کن بوان با گیریدایی اگر کس پیشگیری دنه نه که بسری خون کاری دی به واژه هانی که دا ریکی نشان بدید. تمام. نه مسئله روزات نوین امهنک بحث بکن. نه به تایبتی دنوا و سال داویده هن بویرین گرم چید بن. روزای کردستان لبنده بگیج ستاتوی کی دقیقا ناف نتیویده. هوال بنده مهنه. هزین هف پیمانی هنه. جالی عسکری و دستک دادن کردا لجالی سیاسی و هنک بدنگن. پیشی تو مثلا لسوریه یا روزای کردستان تو تکیلی وان جدور و وقت دنیری چقاس مروان تطمین دیگه مرو لبر چت که و کیف مروان جشراته نه یکم پیوس یعنی پیواژون سوریه گره مر باش آنالیز بکی لیکولیم که سوریه او بیا پیواژو که تقریبا 200 سالیه پیواژو که نونی یعنی اول 200 سالیه به دست پیکرنا اسلامی سیاسی یعنی بیشتر رادیکال اسلامی سیاسی جیو که یکم دست پیکری سوری جیو که یکم و پیواژو هانی که به کار آنی سوریه هانی که گرم مر بینید لروجلات نابین 20 سال 1928 به ساز کردن سیاسی اسلامی سیاسی حتی ایرو به پیواژو هانی که روجلات نابین دومیه مثلا سوریه نینه مثلا مسلمان سونینه مسلمان سیاسینه ابیانی که به پیواژو سال 78 دا القاعده لافغانستان بود بردوام کرد هات روجلات نابین یعنی بیچی هانی که کارتینن ای کد پیشتا بی پیواژو هانی که دانه نه کسی سوریه نه کسی نیکنه وانه هانی که قطر ترکیه یعنی سعودی عربستان سیاسی اسلام دیوشین یعنی اسلام اوی یعنی وان کسی هانی که نه دیوید دم هانی که دان وان تشتا یعنی ویتش هانی که بوی سر بخون اویا باوریا منم وانا پرووکاسیون پر مزن لوی چیکن لغازای چیکن یعنی خواستن که هدف دور بخن انسانش هدف دور بخن براسیجی دور خستن لغازای لدیجی گلی جوی به ارشانی که پیکانی اون ده همان دم داد دم کرتا دست بکرین لسوریه پیواژو نکی دست بکرین چه وکرین جهر آلیت نکی به سالای جهر آلیت دنیای چخواست که اونه پرست چخواست کسی میرکوش مروفکوش و تروری سنه لسوریه کوم کرینه و لسبش بوش وی خوانین اوی یعنی هاتن اقتداره رول گرتن دستی خانم لیل وی داری آستنگا هری مزن کل بروان لپیشیا وان ری دکرین اوه کرده دانی هم بری هانی که بری 4-5 سال دیگه بانی هانی که به شیوا ایشیده یعنی به نام ایشید ایس آنجی اسلامی دولت چیت بیجی بوشی و شرط کردن ایرو خوک کردن و کون یعنی وک هیئت تحریر شام آنجی هم بیجن خوک کردن وک مخالفت دولت سوریه بوشی و یود یعنی اوان کسی دو پیر لکوبانیه لسری کانیه لعبتینه لباجان کردستان سری لبیجی کردا شرط کردن ایرو شامی بونن اقتدار و حول دادن به وی شوی خو بدن قبول کردن دوی داد روجا و جهان داد دنوا انسان داد لید بیان که مرحله نیکه در کبی هولیم دفرادا پیشتی هم زانن دما که شر لسوریه دست بیکر شر او یعنی افغان کبنه پرستر او کردن گلکس سوریه درکتن چون ولات نیکی جام ولات اروپایی بشوی که خوازن خوشوان پنابرا خلاص بکن و دروک زود دروک او داد خوازن لسوریه اینجی آرامیه که ساز بکن چوادوی اوجود یعنی بویوان قالیته یعنی کوالیته نمیهمه بتنید بجیم برا لوی داره آرامی که ساز بی اوان کسی قاتن بامه اما بشوی که پارا بشینن وی داریم ولی بیدن هانی که ده اوا کردان رولا کردان چیه حتی خویا کرن حتی دیتن که روجلاتا ناوین دا بی کردا اون بی او دوستین کردا هم بیشن علوینن دورزینن آنجی او کسی عربیه من کسی خناسی نیکیانی بیوان هانی کهش در روجلات نابین دا بیتشتانی که سر ناکن آنیه جا ترکیه دخوازه یعنی او آنها دا تجمه پرسی از خواهی بی باوریمه
Erdoğan anji sistema Erdoğan ne rejime ki evane hani ki giredayı ideolojik pırmezine ez bu ve ideoloji hani ki wen Müslüman kardeşler dibejin ya ihvan evane revebri ihvanine yani vek revebri Müslüman kardeşlerinin bu şiveyi bitişani ki kartinin o bir şiveyi hani ki bana hani ki yekemi dinava xuda o perskere kan Abdullah Gülen dibejin ya level Türkiye teri o perskere bana pırmezin derken bu şiveyin evan İslami or perestin kuldiji wan bun anjil peşawan asten bun bana hani ki hole rakirin o bir seri xuman bu şiveyi jil diji kurdal diji herkesi şart Viajı bejim Kurd rojlata navin da astengi heri mezin li peşa bir ideolojiye jî Kurd. Niha tekiliya me bi welatên Avrupayê û Amerîkayê re wê çawa bibe çima me nas nakin jaliyê siyasî ve tenê jaliyê eskerî ve tên û silah didin me û diçin. Ana da tizanî ez vî yanî bejim dîsa ez xwedî vê baweryanî kirim. Di vî yanî de vî karê yanî kariyê lobiyê. Eger ku tu xwedî lobîkî pir mezin nebî, lobî jî bi çi têkirinî lobî bi pera têkirinî. Yani gerek pir dewlemend bî. Di rojhilata navîn li tevî dinyayê xwediyê lobiyekî tizanî Qatar. Yani peri wan pirim li her derê dinyayê jî welatê ku dilê jî dijî em bêjin ji Swîsê bigir heta Almanya, heta İngiltere, heta Amerika li her derê dinyayê her insan dikirin û li wê gorî lobiya xwe dikin. Înca derfetê Kurda ew qas tune bi tenê tiştê ku Kurd xwe bidin qebûlkirin bidin nasayîn din ew yani cengaveriya wan e, şerê wan e û baweriya wan e. Bi wê şêweyê qebûl dikin yani. Kurd xwe dane qebûlkirin bi şêweyekî. Bir şevaki Kur'an'ı kabul edin. Ya pişti bir saat aniki gerek de pır ev yani pır heşyar bir o da bir ava lobiye de gerek kar ki baş bir kar bini. Bir kar yani ki ne ki valla bir de kuruşa merva da proşin piyasadaşlar. Yani bir bavariyam ya bir tecrübem ne kadar bir. Yani menfaatin van devletan la Rojava Kurdistan'e menfaati vane la Rojata navin bir şekilde ki nay cem Kurdara derbasna be yani. Çima illa dibim menfaati ki ev kesi ku rojlata namından ve embejin hebuna İsrail'i kabul dikin hebuna İsrail'i de Paris'in menfaati wan be Kurdara te hamam li ev kesi ku bit yani ki kabul lakin yani Kurd boyraman evline perenak azmina ki embejin an tediliş li Gaza'yı ev erişin İsrail'i yani tabi dünyayı ser piyayı tabi dünyayı bir van erişin İsrail'i ev dik yani şermezar dik yani beri çend salit ki nedir bu? Beri 10 salit ki Bakuriye Kurdistan'ı yansıda Bajarı Kurdistan'ı liser ade heştin ha. Tı insan ne heştin, kes ne heştin yani. Der ki yek bihis ku yek abki qadel derbari bitiştanı ki de ahawiyet. Yani yek mina ki ne ki dedi seçar roj beri sehab rojnamebani El Cezire hatun kuştene. Tabi dünyayı kıyamet rakır Gotun ha çima İsrail avat kuji. Biteni ez bitişani ki zanın tednav da itişmi çete zanın çend hab rojnamebani Kurd Rojava Kurdistan'ı hatun kuştun. Te yek roketit ku yek jvani hani ki de çap emenya cihani da cigirdi. Nabe wan derbaz. Derbaz nabe yani bitişani ki derbaz biteni ev bagli dayı. Mgot yani ev bil lobiye ve ev xabatkarın lobiyeji luguri berjavandi xo bitişani ki peşteşi o şilovayı ev etkin yani. Raya cihan etkin yani. Gelo dibe ku em hinekî siyasetê şaş şîrove bikin. Mesela qismek siyasetmedarê Kurd wê baweriyê dane dewleta Tirkiye qîmeta xwe ya li cem Ewropiyan û li cem Amerîkayê wenda kiriye ama halbikî em dibînin wê rojê de rapora Kongre Amerîkayê de derket dibêje sirf ji bo em tehdîtên dewleta Tirkiye li ser Rojava hinekî kêm bikin me pêşniyaz li Qesedê kiriye ku daxilê nava artêşa Sûriye bibe. Yani em dibînin ku bandora Türkiye hêjî li ser Sûriye xwe heye li ser Ewropiyan û li ser Amerîka jî heye. Sirf ji civîna betalbûyî ya ji Parîsê jî em dizanin ku tesîra Tirkiye hê xwe dide der. Ji ber ku em tev dizanin ê ku plana civînê li Parîsê betal kir dewleta Tirkiyeyê. Gelo em şaş meselê dixwînin şîrove dikin dereqê Tirkiye. Mimari bir projaneki Türkiye. Aslında yani finansal mimari bir işte Katar'a yani o İslam'ın Suni İslam'ı led sahida mimari bir işte aneki Türkiye etniki evun yani piyonun hem bejin şaray yani yavun kesi kulu Suriye'nin bana hani ki piyonun ilk bir işte aneki xwazê peş
بکار بینیم او سوریه ترکیه پروژه وانه دولت علی عثمانی هي دولت علی عثمانی مزن او گوتن کوان هی دیویژن ریا کو دربازی قدوسیت بده شامه دا درباز یعنی اویا گوتن وانا 100 سال بری 200 سال بری یعنی میماری بیتشتا ترکیه ام بیتشتیانه که نابینن یعنی مثلا چاپمن یا مداش دشو بینم دخوینم دیویژن نظام حکمت فیدان هانا که نظام علی کس وانا که حاکم فیدان نظام ابراهیم قالون هانا گوت نظام هانا به کسان بیتشتیانه که گریده نینه یعنی که پروژه که گشتیم او میماری bir proje hani ki Erdoğan dokuyor. Yani sistem Erdoğan az musat beş yani sistem Erdoğan. O devan sistemin hani ki de hoş dizani ko be yani o sistemin diktatörü yani be agahin diktatörü yani anji be agahin reveberian çivik nikare befere. Ya tişte ko Amerika van kesi hani ki peşniyat ki o hoş dizani. Ne kasıtet kare teble اول شامل فيه چون لگوری قانون طبیعتی لدیج قانون طبیعتی دشتانه که دنگاری یک لاری که دا یک کس جناد کجی جناد روینه انسان قتل دکی کسی خودی باوریت نکیر وان دو کجی ایریشی وان که یاد نکیر او کسی لیبرال دموکرات سکولار تو وان بیده که پیش آوان یعنی بیاد نشوه تبدست خود قربان خوب بدی بنی کری یعنی ویتشانه که لگوری دیجی منطقه یعنی ویتشانه که اشترا بجیم یعنی دهیرا اویدا وان تشتی هانی که یعنی تدکاری به وان راپوران آنجی به وان داخلی هانی که ته آنجاق دکاری ولایت دموکراتیکش خورا مخاطب بگیر ای کل دیجی قانون درکن دیجی حقوق درکن زابون هنن محکمه هنن لگوری تشکن گاب دابشن ول لگوری وان تشتانی که خود شوپینن لی دولتی و ترکیه که دیکتاتورن yani hiç hürmeti, riayeti nişani, mafya mruva nişani kesi nalit, ne kadar nişani ki bu muhabiri. Ya Erdoğan dıtırsın, be taybeti Avrupa'yı Erdoğan dıtırsın zani. 10 sal beri çava be hazaran, be milyonan insan, yani penaber şant Avrupa'yı necamir aşkalat bejid. Veji on tişki nekip ki neze cardım işini. Anji yeki bişinim ev yoklu paytaxt ki Avrupa'yı licik ki xobi takini, o dehas kesi bin kuştin yani. Jüve bunu jey dıtırsın. Ya Amerika ji lewe brasiş yani tekilyon devlet Türkiye xort. Yani despeki da got yani ldiji vitişyane ki gerek o gerek vitişyane ki bu öğreni gerek lobiya xo zedatir peşxi o gerek de xo alternatif nişani wan bidi. Elbette ki rojlata navindaji tek alternatif mayi zani ki devlet İsrail mayi o gelin kemenetevin gelitnikinin yani Durzine, Alevinin, çizan ban kesi hanikinin ancak tedkari bir şive ki ban insanı hanikira yani devlet hanikira tişki beş ve bxini yani. Zor vakitne ki zahmetiyin gelek ziyade hani. Çünkü derfet percudan ya. Yani ve demel peşya kurda durre hani ya da em bi Türkiye'de بدن بستینن لهف بکن یان جی دبی ام پشت خواب ترکیه بکن ام تماما بری خواب دن اسرائیلی و لگوری سیاست اسرائیلی تبیگرن وکی در ریتونه نه yani ez naxwazim wî tiştê ki bijim ana da devleta Türkiye bixwazî naxwazî devletekî pir salam yani devletekî zaxm yani wî tiştekî bixwazî naxwazî jî çi qas 5 sal jî em seferat kartin Kurd jî ew qas qas nînin yani zayıf nînin yani 5 salê hewldan biriya şer nikarbûn Kurda têk bînin înce hewl didin biriya nekêm bijin biriya îşitî biriya heteşî biriya nekî yani Kurda ez behsa aliyê askerî nakim Ali askeri tiştekidin ez bahsa Ali siyasi mesele dikim yani Kurd ji bo bigêjin statüye ki gelo imkan heye mesela bi lehevkirina bi Tirkiye bigêjin armancekî xwe ji aliyê siyasî ve dibêjin Ev Türkiye wî tişta dixwaze naxwaze Türkiye wî tişta dixwaze naxwaze zanî yani tecrübe henin bijin 2015 da wî tiştanekî ceribandin lê felaketek pir mezin anî serê Kurdan جلد بتشاني كده جمله بحشار بيها قالوا ابي تشاني كي همان تشتوي خد بارك كي نكي يعني تقولن مار صحيح تزانيه كات فيجن يعني ديرو خد بارك كي يعني او فيجي يا كمين او ياد نكي تراجيك كوميدي ام اكو نعم هذا بيت تراجيك كوميدي كوسا بيجي ليش وي بوني كانت تشهر علي او يعني هشار يعني بيجن برجواندي تا برجواندي كشان دولتي را
هفپارن گلت وارا کار که بیاد خوازی سعودی عربستان بیاد خوازی اسرائیل بیاد خوازی یوردان بیاد خوازی لبنان بیاد چیت و براب بی یعنی برجوانیت کی جانی پیش وقتی گلت وام کار بینی یعنی اما او دولتین کو تو هوالبندی بوارا قبول دی که دبی هزوان هبه کو بکاره به قدراته ده رول بلیزه işte او devlet em bejin anha da roja ve meda roji İroyunda devlet İsrail. Devlet İsrail yani bir şey ki gere o bavari bir çekirin yani İsrail'e çavatte mxub müşahidi yani çavar regirtin durzi parastın o dedi neştin ya nava durzi parastın durzin xavat ev ilan kirin ya xaser ve kerem xaser ilan kirin İsrail van Paris'e bir şey ki gere bir rehaneki bibini دوی اگر تره که وسا دید یم بجن شرکاتی که وسا دید بیتشانی کش بوی کرده گلک باشه یعنی یکی کش ترکیه را بجن بسکنه گرت بوی را hep yani şirkayı çekti. Evya Amerika ve evya İsrail ve evya Almanya ve İngiltere ve yani tuban devlet ara gere şirkayı çekti yani. Yani bu Amerika'ya şirigin ama Amerika xanezi علیمه سیاسی ناکه پروبلم اوه نه جالی عسکری و ام شریگن ام ددن دستینن ام تطبیقاتا چیتکن تونکی سلاح دانمه و هزین هوایی و هلیکوپتر دفرن yani هزین قصد فری هلیکوپتر دبن اما mesele sırf parasına askeri terena ki yani lennetiyor bir statüye kurdan em ketini pevajı ki nu incat ve pevajı hani ki da kam ser kedin ser nak dedim gavan neki minak de pevajı yekemin dem ser nekedin em pek yani bir şey ki em hatın kapandın zulu bejim ev çi bejim şerri hendek yetiştiyorsa çebun yani yazda onda bajarı kurda hatın xarakrin hatın evkrin yani incat bir şey hani ki da ve pevajı hani ki dem ketini pevajı ki nu kurd de riya siyasi da eğer buraya da veriye da tehşiyar bir tuhubdi kabul kirin kesin kari tab kapının. Levela kutbe kapandın yani ev bir em bejin 7 saat beri çat sere Said Şeyh Said Anji Seyit Rıza Anji kesit neki hemen işte kari bir seri mecli. Yani gene hem dibe pevajı hani ki da nevin kurbanı kesit neki o ne kapının. Bu bercevendiğin rojana nevin kapandın yani. O yani tişte ku ez de şopinim divinim yani Kurd naha gelek on yani. Avantajı var gelek zede. Gelek zedehen. Eğer kuban avantaja bir kar binin ki bir kar ciddinin kasip ve şopinin evet peşe bakın bitişti. Necat meru çavat karar rat peki mesela devlete Türkiye devleta sereke tu pera xudi problemi başı 7 sale tu pera nava şardayı ama tecemte desi xadriji tedike dbeje mecdiro ki ders derxistiye ام دخوازن هبونا و قبول بکن ام دخوازن له هفورن اف هزین امریکی ین اوروپی پشتا خبوان و گرینادن جبر کو ایرو ودرینه سبنل ودرینه اما ایکو دایمی سر جغرافیا به هفرا دجین ترک و کردن ادبی ورن ام به هفرا پروژه کی بدن دست بکرن ها دروش کی وسا دا تو خبخی شونا رزدار اوجلان و تو چوا بکی yani tu nav fikri ku vay kana دما سبری داشت aynı تشکوتن دما لوزان داشت aynı تشکوتن پشتی شرع جهان دما بجن سازگرنا محبت داشت aynı تشکوتن د سال هفته دا aynı تشکوتن سال هشتی داشت aynı تشکوتن د نوتی داشت ویتشتانی که گوتن دما özel سرکوماری ترکیه بوشی همان تشکوتن yani به گوتنا ویتشتانی که نای سرکارن ویت آلی که دا ولود بجن ام kesin ve ahanekine em bevrajyanetin jaribneki de iştara bej mesela Suriye leşkeri Suriye serbxwa ya ji HTŞ ya ji DAEŞ ya ji ban kesin haneki saskin on eşi kurdatkin yani eğer yani bevisit vidanaki de o yani turistik rast yani turistik çoğun ama şimdi şarkı kes bir serneket lehevdittin çit neyse em lehevdin كنت الهبتي كانت تشار شافته يك يعني انا دم بيجن دوا كردا دا تجاج بخازي بنا هبدتني تشيبكي ام بيجن مخاطب كردا اجي ريبر كردا كسي كل سر ناب كردا داخل او دكتي هلاي يعني كي تشار بكار بين tamam komisyonu sazdaki nizam gelek işlerini ki sazın gelek otne hoş sazdaki le mimar evi proje hani ki ne muhatap değil o bu خود daimi اینجا دیچا باور یا خوبان بی
يعني جوان باوريا خو بها بوان بيني جرى شرط ده وكب ثانية ميناكي جواب دم مثلا تيرو كده مثلا سمكو شكاكية يعني لديش إيران الشرقي إيران وده مجرد بيجي قوال أم الهب بيجي دسي خسر قرآن يدخل في قرآن عظيم للرية الدنيا أم تتشكي تناقل ده چادری ده هفدیتنه چیت کن ده اورتا چادری ده چالک پر مزین دکورن سمكو دخن وي چالي داد كشتن باشيت بيجن يو مسار قرآن يسون خور إذا مسار قرآن يسون خور مسار للرية الدنيا يم تشكي بتناكن دبن عددا ما تشتكر يعني فانتش يعني كيم باوريات أبيا قطنا بابو كالي ميا بختي رومي تنا دبيجن نوسا يعني چونكي أو إثباتنا حتى إلو أو إثباتنا يعني أو إثباتنا كوفيتش يعني كي حتى أو إثباتنا كنت نكاري بارا يعني جرى أو شيك هرتم بالترهبي يعني تبون رونجي تاسك أوجي بخار جرش ترهبي يومنا يعني كده جاري كن تصابم يعني نكن تصابم جرت ويش كبار الرابي روني يعني قاضي محمد جي دو وصيتنامه خدا پر به اصرار دبیجه رجاد که لاوات که yani dünya خراب بجی باوری بوان انسانان نین yani eğer نزانم هنگف جی بدن و او هنگف محقق ده جرحیه يوصل مثلا عثماني او كسي يعني كنا شوبا دولة عثمانية بقاتين يعني دولة عثمانية علي جراد بيجن يعني يا زلام براي خود كشير اما براي خود كشير كسي ناهلي اشخاص براي ان تبات كشير جبونا كود اقتدار دا بمينه كي او نك يعني اردوان مينا كي گلك باشير بو دشتانه يعني ساز كري AKP كال بشوبينه يك افكي اردوان بيشتر يك افكي خودتنه دي اوان كده وريانه كده çünkü tabi imha kır, tabi abid. Kurdaş mı avnek yani? Dıddı rojadaş kari, esvet kari kurda bıfış yani. Bu yavnak yani. Necat fıkra raya gıştiya kurda. Hema hemmi hevali mey ku peyam dinivsinen hema dibêjin Necat rast dibêje û em pêrane û em fikra wî dipejirînin. Mesela dara dibêje ez jî heta niha mitim gotiye me dixapînin çima hûn bawer nakin. Niha hevalê dara mesela me negotiye dewleta Tirk Kurdan naxapîne. Em dibêjin em di pêvajoyekî cerbandinê dane. Tiştekî em wan da bikin, tiştekî em wan da bikin tuneye. Yani vê gavê Mêrkana destê xwe dirêj kiriye em jî dibêjin tamam madem hûn dibêjin em durustin da kerem kin. Niha me wext daye dewleta Tirkiye ka em binêrin Rêzdar Öcalan serbestî berdan nayê berdan ka em binêrin 10-15 hezar însanê me girtîne tên berdan nayê berdan ka em binêrin mirovên me êku koçber bûne êku mecbûr mane hatine Ewropa yan jî derketine çi eger vegerin Tirkiye Bakurê Kurdistanê ew ê werin girtin neyê girtin mesela Maxmûrê heye ew ê karibin vegerin yani tonkî komkujî heye dewleta Tirkiye wê lê borîn bixwaze nexwaze yani me Kurdan me şansek daye dewleta Tirkiye ji bo xwe îspat bike xwe îspat kir nekir tiştê em wan da bikin tune şer her berdewam e gef û gurê wan ê li ser Rojava her berdewam e operasyonê wan ê eskerî li ser heremên Parastinê yên medyayê her berdewam e ma em çi bikin em çi dikarin bikin ki ez karim mînakî bikim yani gerek ki mînak yani pêvajoya Kurd û Tirka dişibe pêvajoya Afrikaya başûr hani hev dîtin em bêjin rêberê wan jî di hepsê dabû pêra hev dîtin çêkirin yani pêvajoya Kurse encam çawa bû zanî Mandela hat berdan jî Mandela jî inca ew Afrikaya başûr ew reşkê Afrikaya başûr ew endamê ANC ew bi xwe bi hev ketin ew bi xwe bi hev ketin yani pêwîst e yani divê hanekê de gerek Kurd ew bin yani di nav xwe da ew bin yani yanekê te şer kirî tu bi neyarê xwe re tê bay hev tu neyarê xwe hûn hev tê li vir wê qazıncan çi bê ez wî diparêzim ez ê wî biparêzim tu nikarî bijî wela şer nakim me ji bo çi şer dikê ji bo ku li hev bê newsa yani ji bo ku beradayî bîne serim me şer nakim me ji bo çi şer me ji bo ew kê şer dikê ji bo dawî me wî çareser dikê yani ji merhatî wê merhelê ku em çareser dikin niha çareserkirin yani cureyê çareseriyê jî heye niha tu çareseriya wekhevî jî dikarî biparêzî yani heqê netewî ê Kurdan çi be heqê netewî ê Tirka çawa be ê Kurda jî wisa be yani wekhevî Kurd weke netew têne qebûl kirin nayêne qebûl kirin
ترک وکه کرد وکه پرچه که ترکات قبول کردن یا نه وانا همی پرسن یعنی اگر ام ببین بشه کی جواکا ترکیه کرد به چقاس قبول بکن مثلا و اگر کردن سوریه کردن روجاوا ببین بشه کی جواکا سوریه عمل گوری کی جان مافا چوا یعنی وکهی اساسه یک جیادن جی ملت کرد گلو وکار به قدر خواب خود تایم میکه یعنی ببیجه ای یا بجه نه یعنی یکتیه به دار زوری مادبه چما نکن مثلا بیاش طرف بشیم ام بشیم روجاوای کردستانی دنوا 10 سالات چقدر شهیدان 20,000 زیاده شهیدان 30-40,000 زیاده برینداری وان هنی سقط وان هنی وانی هانی که بنا که وی آخر تصمیم دولت ترکیه که وانی هانی که شرک یعنی اوقاس قرباندان اوقاس بدلتان ام بشیم باکوری کردستانی لروجرات کردستانی لباشوری کردستانی اوقاس بدل هاتن دزانی بیتشتانی کش گرم بدن برچاوی خود یک بدران جواتا کردی یعنی وقت جواتی نکه بشیوه که ادب بشیوه که اخلاق خجی بیتشتانی که ناشوف بینن یا دخن بن عرده و یا جی رادخن بلندکن یعنی دزانی یعنی وسا بشیوه که اوتنه یا طرفداری گرت سلوگان هم بیشی نظام بیشی چیک فلان یا جی گرت نفرال بیتشتانی که بگیر اینجا ده پیواجوی کوسا بیتشتانی که جنای قبول کردن یعنی گرم من به ادب به اخلاق به او یعنی ادوات او داشت خودت بدون کرد فروتن یعنی کسی از نفروتم کسی فروتی کسی آنبار بودایی سردیتنه ده اشترا بشم کسی ندایی سردیتنم از هیچ جایی 5 سال برای اچی ده فکریم همان تشکی از همان 10 سال ده فکریم لیویا پیواجوی گرد او بکن بی پیواجو هانی که از شاک میره قوتم تنه دیجی ترکیه من 5 سالی شرک کرد 5 سالی من او کرد یا اون تنه کاری سر او کنی بری مرحله که ده گرد ریکی بینیش بیش تمام اگر که گوتون وار دستی قدام تا گوتون وار ام هف بین بیوستی بیشی ام هف بین من لباشوری کردستانی و صابون دیدی چه خاصه اوکلان داره او آماده کن روجاوا ام بیشین همان هاتون گیشن و مرحله دنه کاری بانتشتانی که یک چپ که دست yok باش نواله از نه بانتشتانی که اونا که از بانتشتا دور میان نکاری یعنی دفاعتو دولته و دفاعتو خدانا قبول کردن و پیوستی امجی بانتشتانی که وان سرفرازی آنه که به پاریز به دیتن آمده یعنی از نظامم ده چه فکری؟ تشتا ایدال اوه نجات که همه دل همی کردان ده هیه کردن هر چهار پرچین کردستانی و که ملت دعوا خوابی که یک تمام دوستیای خوابی که کردستان آزاد ابیانی که خمر خیال متوای ای قوتا متنه قوتا مچو هیری بچوک دیدی یعنی بیشین یعنی باشوی کردستانی مینا کنه و ساله او قا نقاش او قا آلوزی او چی بو گیشتین مرحله که چواکی مرحله که شقاز باشه روجاوای کردستانی چند ساله اما 20 ساله یا 20 سال 25 سال يعني دیدی تبع دنیا دست به برنامه ده خوش گفت یعنی شریک امریکا نه شریک ناتو یعنی دنوا 25 ساله ده بی خودی و او هانی که وان برجوانی هانی که خودی وان قازنجی هانی که یعنی دنوا 25 ساله ده یعنی و تبع دنیا دما کو بحثات دادکیه به حرمت به رزداری و به سربلندی که مزن بحثات دادکی گرت وان شانه که پارازیت نگارید نوا یک رو بده به ولا از کردستان سرخواه آزاد مشخره قادر امکان دفعت ما وسابیا ما گوتا و مساز بکرم تنه وسان نابیان نها تکیلیا ما یا به اسرائیل رنها هی تونه وچا چه به گلو اسرائیل دخوازه تکیلی مرا داینه نجات işte az bir tane keşler var. Mesela az bu خوب tane çapamaya da şu benim anjamajım o kesi yani az bu خود çum li İsrail'i medit ve de mi o برنامج tabqa kırıyor ya xadı bu gelek baş deyip yani tişki diroki tekliye kurda o İsrail tişki diroki ki turu direji let ve navber eden nako ki çe bu sal 8 da amjin sal noti da به تایبەتی د ناوبەرە کوردا و بەشی کوردا ئەس بێژم بەشی کوردا و ئیسرائیلێدا نەخۆشیکی نەخۆشی چی بوو ئەو هەبوو یعنی لێ ئانهادا نە ئالتەرناتیڤا ئیسرائیل هەی نە ژی ئالتەرناتیڤا کوردا هەیە ji bona ku bên ba hevtir heye ji wê pêştê ti şanskî wan tune ti şanskî wan tune te bixwazî jî nexwazî jî şansê te tune gerek te bi İsraîl re
او کی گاو باوشی و اسرائیلیش مجبورن به کردارا گاو باوشی اینجا پیش صحنه دا دوی دا چا بکارتین چا گاو دا پیش نزدیک تشتانه که نزانم نابینم ده چا پمنی دا قاعد شوپینم از هر روزی شوپینم او جی همان تشت دخوازن یعنی او دخوازن که کرد بسر بکبن کرد بسر بکبن اسرائیل جی بسر کبن دما نوه داریم سال بازاری دا بانگیم کردون ببورین بانگیم کردون از برم کنفرانس کم نوه داریم مجوانا مگو دجمنه و در روجرات ناوین دا ای یکمین دولت ترکیه گلک لمی هرس کن نه عاجز کن یعنی 25 سال بره و مگو اگر کم خازن روجرات ناوین سر بکبن که اسرائیل دو امین پیوسته بدون اسرائیل دو امین هون نکن ودا جیانک آرامی بکار بینن یعنی اما تی سال بیشی بانی اسرائیل یعنی gerek İsrail dü emin rojlata navin besas kirin. Eğer ku İsrail bu xazid aramiye da bişin. Ha, ku ev İsrail dü emin ne sas kirin? Dijmine İsrail betonan. Naha axa İsrail pir piçuke. Yani millete cuhu le cihanê pir belav biye. Yani İsrail'a îro têra cuhuya nake. Yani ez dibêjim qey dixwaze axa xwe berefreh bike belkî jî pêdiviya İsrailê bi Mezopotamya heye dixwaze ber bi Sûriye ve be pêdiviya İsrailê bi Kurdan heye yani ama hem tizanî pêwîstiyan baxetine bi dostaniyek baş ez bêjim mesela tekiliyon û Azerbaycanê ne wisa çiqas kurtin çiqas baş Azerbaycan jî yek ji devletek ku herî zêdetir bi devleta Türkiye ve girêdayî. Yani dibêjin kardeş devlet yani devleta birayî tiştî wisa dibêjin ya. Ew tiştê ku wisa dibêjin ya van tiştanê tiştê spekülatif gurî dîtine min yani. İsrail dixwaze li herem ew ki yani ji xwe ew kitaba muqaddes ta axa İsrail hatî aşkera kirin. Çiqas nîne ji wî pêştî jî çavê wan ta kidan nîne yani. Mesela naxwazim ku her li Gazayê rûnê li wê derê devleta İsrail saz bikin. Ew di kitaba muqaddes ta axa wan aşkerayî van tiştanê ki ku dibêjin Mezopotamya adresinin nizam ew ê bên bêdera bikirin van tiştanê ki evana kişt ew yani spekülasyonê ku ew dixwazin yani dijberetiya ew bêjim antizemitizm heye antizemitizmê geş bik yani xurtir bikin yani ya ew min yani dîtina çandu kültura cuhû Kurdan çawe erf û adetê wan nêzî heve Necat? Yani zwana bêjim ew de yani gelek beşê yani hejmarek zêdetir ya Kurdê Cûhî li İsrailê dijî ev ya yek ya demî jî piştî şerê not û yekî şerê xerîcî heye li ew li Iraqê wê demî jî gelek Kurdên Sûnî koçberî İsrailê kirin ji Başûrê Kurdistanê li wê derê jiyan dikin yani ana da İsrail bi xwe jî di nava xwe de yani ew civakek olî heye civak liberal heye eger ku civakê olî ew kewneperest yani em bêjin Ortodoks Cûhî dibêjin ji wan re yani tuvan kesanê ki bînî berçavê xwe jiyana wan Kurdan naşivê ciyev tam bêjin İsrail Cûhiyê liberal bêjin li Tel Aviv ya cihêtnekê jiyana wan Kurdan gelek ew yani wek hebin yani hiç ew jî cudatin ama tinkariya tiştekîna wan û pir jî ew yani em bêjin li İsrailê dibînî yani pir hunermendî wan Kurdî daxivin Kurdî distirin Kurdî yani pir bi nav û dengê li ew li İsrailê. Yani her çend qismekî mezin ê Kurda bûye Müslüman jî dîsa jî xwe dûrî cûhiya nabînin ya gelek aliyê wan nêzî hevin wisa ye bu sanınca dîrokî da jî tişt nekê jî em jî mîstik nekê jî dibêjin yani beşik cûhiya hatî hunda kirin em bêjin ew beşî Kurdin yani ew şax jî Kurdin wisa jî tê gotinê van yani ki tabii ez nizanim ez dîrok nas nînim ez nikarim tişta bêjim yani Baweriya Bisilmanan hamberê Kurda ez dizanim baş dizanim yani cudatiyet navbera Cûhî û Kurda da nabînin yani Cûhî ji bo wan çi bin Kurd ji bo wan heman tiştî yani. Yani Bisilmanbûna me jî terê nekir yani. Ne terê nakir ama ya bu yani beradayet bêjîna xişona xençerî var gotin Diyarbekirî heye yani Bisilmantiya me jî tiştî saniye xişona xençerî var yani wala yek Bisilman me qebûl nakir yani tê bîra te jî tê bîra me ji demek Saddam Hüseyin ev bombardman kir Halep'e bombardman kir li ser bombaya kimyayî ayet nivîsan li Efrînê mevçavê xwe dît yani li ser bombaya ayet nivîsandin û bi ser Kurda da ew dikirin yani tu bivî Müslüman çî nebî Müslüman çî em bîn.
نجات علاقاتش بو زمان جی هەیە و مثلا ئاسیملاسیۆن ev hefteyekî ez pir behs dikim wî rojê min maqaleyekî dît heqeten ez şok bûm. Mesela dibe nesla me ana em tê dane nesla îro ew ê bibe nesla dawî ku bi dayîkê xwe re Kurdî diaxivin. Ji vir û pêve nesla pêşiya me ew ê bi dayîkê xwe re bi Tirkî biaxivin li Bakurê Kurdistanê. Merû ji bo pêşî li asîmlasyonê bigire çi dikare bike, çi tedbîr dikarin werin girtin? Heqeten acîliyeta wî ew xwasa mirovan dixe zorê yani wisa acîl e rewş. Lezgîn e yani. Ola pir xeternak. Pir xeternak. Ez minak iştara bêjim. Ana daştara bêjim. Mesela ez ew hevalê me ku hevalê min ku mara kar kirî di demî notif de hetana de. Yed navan de bername Kurdî çêtkîtiye. Etnekê tev yani tev bi Tirkî dinivîsînin. û merî ew yani ez dizanim ez yani ez gotinî nabînim yani. Yani vaya işareti asimilasyonu ye. Ya işareti asimilasyonu tabii ki yani. Eğer yani dizani de ev asimilasyonu da yani de ev kolonyalizmi de yani. Peki Necat naha tişteki din ez şok kirim. Asimilasyona devleta Tirkiye idi bandor la rewşenbîrê me û rojnamevanê me jî kiriye. Ne tenê zarokê me. Bi borîn ji wan da dest pê dike. Asimilasyon ji wan da dest pê dike. Asimilasyon ji bavên da dest pê nakê, ji dem da dest pê nakê. Devleta Türk ewlî derfetê xwe pêşkêşî wan kesê ku ji Kurdaran em bêjin wê civakê re rêveberiyê dike, an jî wan rewşenbîr û rêveberî wê Kurdîn derfetan ji wan re pêşkêş dike bi rêya wan asimilasyonê çêkî. Mamosteyekî bişînî Kurdistanê ew mamoste nikarî Kurda asimile bike. Ama tu yekî Kurd em bêjin te ez şandim wê derê û li wê derê ez bi Tirkî axivî me ew kir yani. Tesîr daha zêde çêtkirî. Ez malbata xwe bêjim dema ku el wê derê bûm evkî Xwedê bi Tirkî nedaxivî. Yani fedî dikirin. Fedî dikirin. Ya ana de ez yekî ku Kurdî biaxivînin navînim yani. Yani birayê me xweş ku birayê me mirab Tirkî diaxivin yani. Nani yani? Şok. Şok tabii ki yani tiştî anekî ince ew kesê ku dişin û wana tên ez ji wan dipirsim. Baweriya min yek tiştî ku Kurdî di parêzê li Kurdistanê çî dizaniye. Ew stranin. Ew stran jî tune bûne bi şeref nazu da bi zimanê Kurdî bû ew. Yani wan strana wan govenda dema govendê jî ne hem şî Xwedê re stranê Kurdî dibêjin wekî nekî ew tune yani ku van tiştî anekî jî tune em nazu da bikirine. Ya rewşenbîrê min ez bêjim ez şok bînim. Kitabê Kurdî wergerînin yani ji bo zaroka, ji bo kesê nekê tamam nizam derfet çıkasın, çıkasnînin ez bi tiştî anekî nizanim ez gelek jêturim. Lê geret ew yani ji zaroka dest pê bike. Zaroka dest pê bike. Ez der û dora xwe bêjim, ji hevalê xwe bêjim. Çima em vê nakin meseleyekî mezin. Necat vê problemê em çima mezin nakin bi meş û mîtîngan em naxan rojevê komisyonekî li parlamentoya Tirkiye heye çima em li pêşiya parlamentoyê bi 100,000 nayîne cem heb em nabêjin beriya her tiştî em zimanê xwe dixwazin zimanê me dayînin ser masê jê re qanûnan derbixin mektebê me vekin daw bikin milletê me çima daw nake çima asîmlasyonê nabîne van tiştanekî istedî eger ku tu bixwazî Xwedî li zimanê xwe derkevî em ez çapemeniya xwe dest pê bikim çapemeniya xwe dest pê bikim bi Kurdî çapemeniya xwe bişopîne bi Kurdî çê bike lê min xabin yani ne tenê Bakurê Kurdistanê başûrê Kurdistanê vî tiştanî vî xetayê hanekê dikene mesela şopînim malperê wan em jî evê wan pir wan bi Tirkî dişopîne tamam tu dixwazî xitabî wan kesî jî bikîn ama ku tu bixwazî zimanê xwe biparêzî ji çapemeniya gerek dest pê bike çıkas tiştên girîn çê dibin di çapemeniya te de bi zimanê Tirkî tê gotin ya te got hat bîra min hevalê me yê rojnameger tên pesnê xwe didin dibe me malperekê nû vekiriye me kanalê nû yê YouTubeê vekiriye li me temaşekin ez dinêrim Tirkiye îja pê pesnê xwe dide ez fehm nakim tu xîtabê kîjan bajarê dikî tu xîtabê kîjan civakê dikî derdê te heye tu kî iqna bikî ya Nevşehirlî Qirşehirlî Kütahyalî tu ê çawa bi vî halê xwe perîşan tu herî wana iqna bikî ma mêrik wê te temaşe bike ma tu mêrik te temaşe bike jî mêrik te temaşe bike jî mêrik dikeve bin tesîra te jinik dikeve bin tesîra te tu ancak dikarî xîtabê milletê xwe bikî
اما حقیقت تونه به ترکی خطاب ملت خو بکی گناه حیفه او زارو زیچه ما نسلا نو از همین کارم مثلا حوال کی میاد همان دم دا هفت خوان زانی گیدا دم من روزنامه بخوام باشه و پر بو خودی قاریه پر مزل ترکیه بو ریوبری تلویزیون ایمان جرو کیش مگو ناب دکید گو یا تلویزیون آورا فلان کس گوش بونا کد چاپمنیا ترکی دا جی بگرین هیا تقلا دامیشه یعنی تنش بونا کد نام چاپمنیا ترکی دا در کبه تقلا دامیشه یعنی خو اوت یعنی هر دیش ترکی یعنی تمام او بخوشي تركو ها او بخوشي تركو يعني هي شيء او نذكر يعني اكاكو ارمجه تفجر التو صادم تنكر تشكني كيف يعني بتشتي انا كي تزاني شو يعني بتشتي انا كي كاركي رخصني اكاكو رخصنا ما برياد بقادش ام خدي الزمان خودت كمان انجي ام بيجن باشري كردستانه دري زماني واني زك ما كيجي فرميجي كرديه اكاكو بيجن خدي كردي درد كمان قاسی کوت شوپین لوی داری د کولانا دا د بازار دا او دا ترکی زمانی سرکه بیان انا میجن باشری باکوری کردستان دبن باندورا اوی دا اوی چی بیان باشری کردستان چه حوالی بیان اشترا بیجم مثلا ام بیجم باکوری کردستان جبر سبب جدایه لروجوای کردستان لباشوری کردستان نبونا جیهانا سینما رزه فیلم مدیایا ترکر اگر مدیا ما 24 ساعتان تنه گرانی بده نوچه مش میتینگ تنه تشتی گوته زانین دوباره پیشکش بکه چاند هنر kültür فیلم علاقه انسانان چیه اگر علاقه انسانان لیکولی نکه لگوری داخوازه جواکی تونگره جواک بری ده درو داخوازه جبرویه کیه ام وکه مدیا چاپمنی لگوری داخوازه خلکی تونگرن ام خلکی پچوک ببینن خلکی موی دمه بری خود ده فیلم هندیستانی جی پاکستانی جی ترکیستانی جی ترکی جی و دمه تند بجی دادی تی بیراده چند هزار جوانین ما جبود رزه فیلمین ترکان ده جی بگرن تی ده بلیزن دچین استانبول خود کن دل قین جدا خود پریشان ده به میلیون پره خرج کن ویا سکانداله ویا فلاکته ام دبی بازار خواه آوا بکن ام جیهان خواه مدیایی آوا بکن چما چی ناکن؟ پره تونه نه پره هیه نه پره مثلا پره نیدم دزانی دادی تی بیرات تجی دمام تلویزیون را کارت کرد دادی او خبات کرد میدن او ازدی هم نوزان کی ازدی هم دادن یک گوتن ترکی نظام میاد یک گوتن ترکی نظام میاد دنوا سه ماداش bir çetir feri Türkiye nasıl نما سه چهار ماداش bunu ten çetir Türkiye dahil میاد dedim ben çünkü kendim ben çünkü zanınga Türkiye'de makanı ev kesi ku یک گوتن Türkiye nizamım dنوا مدا de سه چهار مادا جمع baştır Türkiye dahil ama او حمی حوالین ما ای انترناسیونالیست دوست ما ای شارشکر که دهات نوا ما یک جوان کردی فیر نبو بیجی اما ام بیجی ماموسه ما هد مزن ماموسه اسماعیل بیشیبچی نمسا تو حرمتا ما گلک جرازی دی گلک جرازی دی اسماعیل بیشیبچی چند گوتن کردی زانه چند گوتن کردی زانه یا اختیاره گناه قارش نبه دما کو جوانی بیج نه حرمتم گلک جرازی دی یعنی پر حرمتم جرازی دی یعنی اسماعیل بیشیبچی یعنی گلک حرمتم جرازی دی یعنی تنم او بخوشی مرخنت او بخوشی بالقدیر زمان خود در کمن ما مثلا ماموسه ما چند گوت زانه از او قارش نام حرمتم جرازی دی یعنی حرمتم گلک تشتم بیجم اشترایا وی روی د مدیا جواکتی از راستی کشکک لاز هاتم کردی فیرویه و که منو تداخفه مرو شاد به مرو زنه حقیقی دوست اوه یعنی حقیقتا دوست مرو کشکی اسپانیول دبینه کشکی آلمان دبینه تین نوا ما کردی و که مداخفن مرو حرمت نشان داده مرو شاد به راست بیجی yani مرو دزانه کو حقیقتا انترناسیونالیسته دوسته çünkü te فری چاندو کلتورت هده به دخوازه تناس بکه جبو تناس بکه دبی زمانه ته فری به پیشی ویانی که جی بقرکتری با گرید دایی زانی مثلا چند روز بریم چاپمن یا ترکیه داخوان دیانتا ترکیه هیا
مالپرا خدا آشکلا که به چند زمان گره خطبه بین داین یعنی 8 زمان دون کردی تنبون یعنی اگه خیرت ترها بین فیلم وی روجلات نافین دا ایکو هری زیادتر او اولا اسلامی پاریسی یک جوان گلا کرد نمسه یعنی کردا و اسلام پاراسی او اول پاراسنش سلعدین ای بگیر حتی ایرو وان پاراسی اگر خیرت به اول راه به جواکی راه به او هبی تا کم سکونه به لوت چما تشبسات یعنی مادام اول به اولا باوت دنین یعنی به کردی جیت کاری تشتانی کی بیان و خدمتانی کی جیب کی بالام کشن ولا جواکا کردا da هیچ او نکنه ام ویژن تبع ساوی کر یعنی ربابری ما تا درتی یعنی به ترکی داخل هم به ترکی داخل مزنی مخلوق گوتن کواید ویژه مزنی مخلوق خورنا مجی چلوی ببوری یعنی ولویا نا راسته بریا نا تبعث کیجا مجاری کربو بریا ربابرمه تبعث تشيك مهم کربو گوتنه کی من سر بو مجبیر کر من خواست جبیرکم تشنابه دی ایمه حافظه مهنه کی چیه يعني ربابري من قلت من بعثوي كل مقول ربابري ما تاب بزمان تركي دا خبن بزمان تركي جيتون باوري خو هات بیرامن نه نجات قلت د اویده دیانتا ترکیه جیه دای 8 زمان بیانی جیه ندای کرد ویا چوا مرود کاره چاره سر بکزانی از بم ملت کرد vergiye xwed de, baca xwed de, pere dide ne? Berdêla vê perê de heqê milletê me heye xizmetê bigire bi zimanê xwe. Ev ne suçê Diyanetê ye. Ev ne suçê dewleta Tirkiye ye. Tu wextê tiştekî nexwazî dewlet nade te. Baş e? Mesela gava din keşka me ji ew ê pirsî, ji aqlê çêkirî pirsî. Eger Kurdan dest bi şir nekira gelo devleta Tirkiye ve hak bida Kurda. Akli çekiri çit beje. Li gorî paradigmaya siyasiya Tirkiye ne mümkün bu ku devleti hak bida Kurda. Hakê Kurda jî ne hat rojevê. Çima? Çünkü di sistema Türkiye'de siyasetekî wisa ava bû, yani devleta Tirkiye li ser siyasetekî wisa ava biye, yek netew, yek ziman, yek millet. Eger te dengê xwe nekira, te dest bi şer nekira, milletê Kurd dikarî bû ji holê rabiya. Qet behs jî nedihat kirin. Milletê Tirk, civaka Tirkiye, devleta Tirkiye bi riza dilê xwe hek nedida Kurda. Veya aqlê çêkirî dibêje ha. Ya hay zêka dibêje. Bifikirin. İja tiştek ku ez dibêjim, tu wextê li ser Diyanetê bihêlî, Diyanet hayattan adet. Tişkileke biborîn mesela bi tenê ne Müslümanyanın bêjin nava Kurda da kême bawariyek nekê jiyan bêjin Alewî hene yani kesêt nekê jiyan heman tişt boy wan jî derbas yani ev jî bêjim ji bo gelek tiştanekê jî bînin berçavê xwe ji bo wan jî derbas ne tenê ji bo Sûniya yani bêjin Zazakî hêja rewşa Zazakî jî Kurdî ji kurmanjî gelek xerab e gelek xerab e taybetî jî pirê Zazakî daxil avahiya Diyanetê li ku derê be. Tu tespit dikî. Organizasyonekî süper çê dikî. Bi 100,000 insan wextê herekî pêşiya wê Diyanetê ji ber ku Diyanet saziyekî girêdayê dewletê ye. Bi perê me rêva diçe. Wextê saziyekî serbixwe biya me bigota saziyekî serbixwe ye cî bide Kurdî ne cî bide Kurdî heqî wî ye. Ama saziyekî girêdayê dewletê ye çünkü bi berê me rêva diçe. Hemî îmam û meleyên Tirkiye bi baca we xwe xwedî dikin. Memûrê we ne, xizmetkarê we ne. Ama hemî di xizmeta asîmîlasyonê de ne. Hem ola xwe li ser we ferz dikin, ola sexte di xizmeta dewletê de û hem jî asîmîlasyonê. Wextê ku hûn bi 100,000 neçin pêşiya Diyanetê xwendî sal wê derê xwe nekin problem cî we zimanê we nabe zimanê nehêmîn li Tirkiye. Ama tişkî yani veriyetini karîb serkeve ez bêjim asîmîlasyona herî mezin bi çi dest pê kir zanî em bêjim bi rêxistina nûrjîtiya dest pê kir Saîdê Nûrsî em bêjin yek kesî ku parêzerê zimanê Kurdî bûye. Devleta
Türkiye bikijan şive dest bikir awli buwan dest bikir ew ji kurdat gere yekem tu xwedî nasnama xwe derkevî tibêjî ez Kurdim ji we derê dest pê dikî ne pêwîst derkevî ser kolona jî ku te got ez tu xwedî baweriya xwe derkevî xwedî nasnama xwe derketî wê demê kesê ku xwedî nasnama xwe derkê zimanê xwe jî parêzî ola xwe jî parêzî tevgerê xwe jî parêzî urf û adetê xwe jî parêzî yani vî tişanekê jî tu xwedî derketî gere pêwîst e ewilî rêxistina xwe îkna bikî ku rêxistina te bi vî tiştê hanekînê yan jî saziya te bi vî tiştê hanekînê îkna bû te di wê rêyê de gav avêt wê demê tu bi ser dikevî yani ne pêwîst însana derxî ser kola di nava xwe de devleta ku tu bac û vergî didiyê tu Alewî mesela milyona Alewî hene li welatê me devlet diçe li gundekî Alewiyan camî bi rêya vê camiyê siyaseta devletê dibe wê derê sünnîtiyê dibe wê derê mezhebekî cuda dibe wê derê veya heqaretekî pir mezin e niha ev millet çawa xwe biparêze niha millet wextê ku camiyê sayneke dibe dîn re bêhurmetî dike ji olê re bêhurmetî dike niha em çawa bikin em çawa xwe biparêzin tê digere dîsa xweserî dîsa dibe parastina te asayişa te hebe dibe dîsa demokrasî hebe dibe dîsa herkes qedera xwe bi xwe birêve bibe ya em tên dîsa aynî cî ya bana hemî problemin yani xwediyê te tune be gere xwediyê merva hebe gere ew merva hebe xwediyê merva hebe hevan dewê da jiyanê hebin hevan û pirsê we hebin ji bo kek Necat Sunar kerem ku pirsê xwe bipirsin ji xwe Necat îjab nake pirsê xwe jî bipirsin ji ber ku gotinên te şîrovên te heqeten li gorî dilê hevalan e hemî peyam hemî mesaj têda pesnê te didin dibêjin yani dilê me rehet kir divê manê da dibêjin gelek spas kim bira min rexne bikin yani rexnekirî pêşnîşandayîn ya me daha pêş dixin yani bezindayî zêdetir bira me rexne bikin em ji welat dûrin em nizanin bira ew pêşin ya kal welat çi divê çi navê yê pêwîst ne ew me re Salih Filizcan ez vergî dibêjim yani çünkü Türk vergî dixwazin yani ver ne tenê a pera da bac em kurmancî dibêjin bacê bide ama mesele ne tenê bacê jî ez bi zanebûn gotina wan bikartînim çünkü ne tenê bacê dixwazin her tiştê me dixwazin her tiştê me kirine vergî ver yani ver bana ver her şey bana yani kek bedran tizanî bi tenê ne pêwîst em Bakurê Kurdistanê rexne bikin mesela vê deranekê li Ewropayê dibînin tu bi xwe jî dibînî tu wan dibînî ya tu bêj hema li Başûrê Kurdistanê genç neman tev direvin yani ew sistem yani sistem devletek serbixwe jî dîsa însan li wê derê cî nagirin gerek van tiştanekê jî pirsin çima cî nagirin çima li wê derê nasekin tev direvin tev vê dere haner van deranê yani ew ciwanê wan 20 salî ne 25 salî ne 15 salî tu basa Başûr dikî باشا باشور kim yani dedi xwedî devletin ha kene xwedî devletin ha ez basa wan jî yani xwedî devletin jî me xelas nakê yani tê wê ew hanekê pêwîst em xwedî li ew ê xwe derkevin xwedî li nifşa xwe xwedî li qewmê xwe xwedî li netewa xwe xwedî li nasnama xwe derkevin yani em xwedî li nasnama xwe dernakevin xelasî nîne van tiştanekê ji bo me yekem gerem xwedî li nasnama xwe derkevin yani min jî pir şerm kir doh keştiyekî penaberan derbasî Yunanistanê biye polîsê Yunanî ew girtine û şacardi ve gerandine Tirkiye û hemî kesên tê de Kurdên Rojhilatê Kurdistanê wê başûr bûne heqeten merû Rojhilat me re fehm dikir lê Başûrê Kurdistanê bi şerîf ya reş pir mezin rast e devlet ya niha hevalekî me dipirse Kurdên Ewropayê axwasa îmkan derfe de destê wan de hene çima rêzê fîlm çênakin li gorî daxwazên Kurdan eleqa te heye ji bo sînema ji bo fîlm Necat niha tune berê hebû tune niha tune ya ew tiştê cudayî ew quwetek pir mezin dixwaze ew beşa sînemayê beş pir ew ê yani gerek pir bi quwet bihêz yani ew quweta te tune be tin karî tiştî ser bixî
televizyonê me nikarin çê bikin mesela bi kurmancî ya carna jî neca tiştekî problemekî din heye ev kurmanciya ku di çapemeniyê me de bi cih bûye xelkê têr nake Kurdiya em ji Kurdiya civakê dûr ketine bijî kurmanciyekî teknîkî ava kirine ya ew jî belkî millet ji wî kurmanciyê jî belkî dereve na te di nava destpêkê de daxaptina xwe de tiştî gelek balkêş dizanî çima ji wan dûr dixe eger ku tu bersiva civakê nedî bersiva xwesteka bersiva hêsê hîstên civakê nedî civak dûr dike beştiyane tamam te her roj heman hunermendî derxî te her roj heman siyasetmedarî derxî te her roj heman stranî bibêjî piştî tu rojî dinekê piştî sê roj dinekê meriv aciz dibe civaka te civakek pir rengîn e civakek pir dewlemend e gere te her beş û her şaxî her tişê civakê li ber çavê xwe bikirî civaka xwe bikî bin bandora hêskî yani fark nakê hal Rojava hal Başûr hal Bakur hal Rojhilat te bikî bin siya an jî bê sîwanek rêxistinekê cî nakin nasek heftekê sekî de hefte sekî cadin tiştê dinekê diger yani pir rengî pir dewlemendî anan bêjin li bê dere li ew ê yani yek berê derfet tune bûn yek beşik televizyonê hebû serçavî sera ana da li bê deranekê bînî yek televizyon pêncî hev şaxî yani çand heye spor heye zanima ol heye yani gelek gelek tiştê dinekê yani her tişî bi ew ê nabe bi çapebiriya çapemenî nabe zaniye gere saziyê te jî li gorî çapemeniya te gav bavêje eger ku sazî gav nabêje te nikarî ew bikî sazî dibêjin çi saziyê olî saziyê civakî saziyê çandî saziyê ilmî yani gelek beşîn gelek ewin yani gere te enstitûya saz bikî li gorî wan enstitûya li gorî bercewendiyên civaka xwe gere tu wan enstitûya bi kar hevalekî me dibe çima dibe di cîhana Erebî de Qur'anê tim aynî Qur'anê hezar cara serhev dixwînin jê têr nabin çima em stranê xwe û gotinê xwe siyasetmedarê xwe serhev godar dikin çima em têr bibin dibe bila aynî tiştî bibêje Qur'an jî aynî tiştê dibêje Qur'an aynî tişt bêje brew hevalê me jî bi tiştanekî binê ber çavê xwe ka wê Qur'anê çawa xelasîkê anî pêşa wê civakê tamam wê Qur'anê eva hezar sal e xelasîkê anî pêşa wê civakê îronî dike îronî necat îronî dike erê fam kiriye fam kir yani dibe Qur'anê Kerîm jî tim xwe tekrar dikî ême jî bila xwe tekrar bikin nexeme tişnabe ew jî pirskirêk rastî yani hakikaten hasta îroniya milletê me jî pêş ketiye mala te kenan di nava Kurda da îronî tiştekî gelek pêşketî yani kî bav kara da îronîkî gelek pêşketî tabii wî rojî min numune masaj dabû te wî rojî min numuneya masajê dabû te ya yaxlama bibûrî saeta me tijî bû hevan eger gotinê we tune bin em bernamê bi dawî dikin kek necat gotinê tê dawî tiştê ku bixwazî bibêjî ama min pir kêf kir ji vê bernamê kek necat ez dixwazim dem bi dem tu werî hevalê me jî temaşevanê me ez dixwazim te nas bikin çünkü şîrovê te kûrim Burhan Erdem jî dem bi dem tê ew jî şîrovê dike êwî qada wî piranî navnetewî ye yani ez dixwazim wisa vê derê hûn û temaşevanê me YouTubeê necat ne wekî ê televizyonê ye hakikaten em dibimîna malbat em bixwe bixwane yek jî zanî çi xweş e hemî temaşevanê me ji ber ku Kurdî axêvin ya yani mîna ji malbata me bin tiştekî eyb bikin em jê tune em her tiştî dikarin bibêjin em bixwe bixwane ama ê Tirkî ne wisa ye Tirkî pir berfirê ye ya se hevalê me Tirkî YouTube çê dikin ez şaş dîminim ji wara ya milletê xerîb li we temaşe dike çi dibêjin ez temaşe nakim ez temaşe nakim tehemmûla min tune wextê nabêjin arkadaşlar ez dîn dibim wala temaşe nakim wextê nabêjin Kürtler
Ez din dibim. Kene kuçka bi Türkiye wante nemsa kene kuçka bi Türkiye wante ha. Ya Türkiye var diyor Türkiye halkının ne? Ya rezare halki jnava malbatê fêr bûne, nava malbatê de Türkiye wan ji diya xwe fêr bûne, ji bavê xwe fêr bûne, ji mektebê xwe fêr bûne. Ew tiştî xwe ha. Ev yani ki bazarê tivêjî di bazarê de çawa xwe bifiroşim çawa cî bikim. Ya ev nav deng bibim çi nebim çi yani. Ha. Yani millet naz ne çi naz ne ki çi yani. Tu bi nav û deng dibî di nava civaka xwe de bi nav û deng be. Bin salekê me dest bi YouTubeê kiriye, di salekê de em gihîştin wan hemû hevalê ku xwe qelişînin ji bo Tirkî. Em hemiye jî derbas dikin. Milletê me li piş me ye, milletê me li kêleka me ye. Di nava dost û dijminan de wê serê me tewandî nebe. Hinceta van hevalên me çi ye? Dibêjin em Kurdî çê dikin kes temaşe nake, ji ber vê em Tirkî çê dikin. Wala derevat dikin. Derevat dikin. Derevat dikin dixwazin xwe bi civata Tirka bidin qebûl kirin. Tamam. Wallahi ez bi xwe ez ji bavê wan jî xweştir Tirkî diaxivim. Ji bavê wan jî xweştir Tirkî diaxivim. Lê tek arman jî wan hey dixwazin xwe bi civaka Tirkî bidin qebûl kirin. Min mînak de hevalê me bi xwe ji min hat got. Got ji wan yanekî ji bo xwe me bidin qebûl kirin ne teqla davêjin. Teqla davêjin derevat dikin. Yani lez yaş tarafı mala rastı cez gerek keyif hoş bum gerek serfrazım be bernama te ez ya her türlü ciddi bejim yani maya kujdesi mebe hem alikayat tabii ki maya kujdesi mebe kujdesi menan dem tu tevli bi jmera meseleye şiruve biki jmera besse mala te ava sen cevabı selim yani te embraya haftunun em hertum alikayat gerek spas tamam hevan nu az xatir jwat xwazim sibi em bername nû çê bikin agahiyê nû wê hebin nû çeyên xêrê wê hebin xatirê we dem baş Şabaş ser